Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel orangnya Tisu Tisna tong hilap sumpi ngeula ka channel abdi supaya makin rame lah. Karena orang itu di daerah mana itu? Daerah mana lah tempatnya gedean kini. Sawah katinahan. Cuman cuacana keur panas deui loh. Soak. Kermah hideung awak teh gitu, makin hideung kepanasan gitu. Karena batu kesaruting di ditu orang bisa lah sorangan gitu, rada ngajauhan tinu lain. Kayak lah itu we. Pengilapnya subscribe channel orang makin ramai gitu. Kat. Wah bari ngenyot eta wah mantes mah. Yo tuh. Wah tadi dina kamera. Oh, aing mah. Aduh, parkir euy. Bingung parkir cenah motorna nyusum kieu grado. Tipu euy. Aduh, soal aing. Sorangan ribu ya. Indah. Orang dengan sedang bercinta ngepentang ka jengkol. Hai guys, kita ketemu lagi. Kuntilanak. Gitu guys, kita ketemu lagi. Lihat nih, kita panas-panasan. Kalian jangan lupa ya, bantu like, comment, share, and subscribe, oke? Thank you. Ini ada Kang Berod. Panas guys. Bisa kayak kelek Bang Imal. Oke. Terus iya aya bapak produser. Pokoknya mah segala rupa ya. Pengen hilap tah subscribe CLC channel. Terus iya aya Neneng Halo Ningsih. guys, jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe, oke? Terus ini Dadah, ada makasih. ini ada Bebeb Akoh. Anjir. Caritana Bebeb Akoh pan. baik. Nah, bae teh lamun bener. Ulah. Saya pusing. Oh, ayo baik. Boy ya. Makanya panas ya. Pokoknya mah tong hilap di subscribe nya.